ایران پشتی افشارێک و هەی نەها دەرکەتیە ئەبە 4 ڕۆژە بەردەوامی هەیە لە حەلەب کۆ ئەف گرۆپên تەحریر و شام سەر بێ تورکیە هەروەسا هەن گرۆپên دنیەن سووریە ئێرشی حەلەبێکرینە و ئێرشن خوا دەست پێکرینە 4 ڕۆژە بەردەوامی هەیە لەسەر ئەبی بابەتی میوانێکی من ڕاستەوخۆ هەیە بڕێیا سکای بێ لە هانۆڤەر دگەل مندا ئەوژی بەڕێز مسلم ئەحمەد چاودێری سیاسی کاک مسلم ئێبار باش سپاس گەلمەدا بەشداری ئەژێ ئەوی شەڕێ 4 ڕۆژی یەن ئەوان گرۆپên چەکدار سەر بێ بێژین حەلەبێکرینە ئەف پەفچوونە بەردەوامی هەیە ببوو چۆناتە چما دەبێت تەوقیتێدا ئەوان گرۆپên چەکدار ئێرشن خۆ دەست پێکرینە سەدەم بوو چ بەدگەرە ایوار باش مرحبا جواره و گلک سپاس بکنم سپاس بود براستی پشتی هفته اکتبر شرک 2023 هاتی دست بکرن گلک گوهرتن در روجهلات ناوین داد چه بون هل وها سوری جی تدی او جی ده و حریمه دایا بری چند روزان شهر لبنان ساکن و سرک وزیر اسرائیل گفت اسد به آرد لیزه براستی واناجی خواست انو هر کسک به کار و خبات خواه و بروش خواه هندری دا مجد بو ابناجی خواست وقت دولت ترک تدیل پاش وان ساکنه و چه سرکفتی که اف کسانا بکنجی دولت ترک یعنی جی سوده وردگره دیاره که هنک تشتین دبن وقت دبی دبن ماسه دا لحف کریه هنه لی اف تشتانه و چند روژی دن بین زلال کرنه که لسر چه لحف دکرنه نه حتی وکیلی که روش تبله هفش برکو حکومت سوریه یعنی اف ایریشن کتینه کرن حکومت سوریه تبر خدانی ناکه اویاجی دیار بو چی ناکه؟ بو چی اجبر خدانیه که ناکه؟ صدم چنه؟ صدم یعنی بری چند روزان مدی که اسرائیل هنک نامه سیا هناك بعاقر وهناك جي جب اسد رشاندن يعني قوتن دبيجن امي روجا ريكا نافرا بيروت وطهران دا قتن افياجي دي سوريا دا تزيد دي سوريا دا درباست بي نامج اسد رشاندن اگر تو تبلي ما ببي تبي بارستن وامنيزي تنابن اگر تو تبلي مجي نبي وچارنو ستا بنا يحيى سنوار ويا حسن نصر الله هروها ايران جي وجی گفلی خارن وجی وزیر خوایی برگیری شانده شامه و به اسد را هفدیتن کرن گوه اگر تجی برومنه توی چارنو ساتجی وکی یا سروک یمنه به ودی به چاوایی ها تشتن لتشه که دیار دکه که انو تدی اردوغان اوجی خواست خواتی خی و پرسکری که هنک لیستو کن اوجی بکه و دست کفتن اوجی دست خواکه دیاره که اسد یعنی ناخوازه در سلاطیا خواه برده و حسانی جبو ایرانه که جبو بیهاوی یعنی اوه حریمات تسلیم یعنی مترسی اوه که انو اف گروپین چتا تا سینور عراق هرن باشه ام بیری راوستین کاک مسلم ام بحثا اوان گروپا بکین اوان ایرشنوانیان 4 روژه بردوامی هیا ببو چوناتا وی کاریگری لسر روشاوای کردستان لوان دورین کرد نشینن که کردین روشاوای کردستان تدا کنجینه شر اوان دوران جینا وگره مترسی لسر وان دوران جینینه؟ والا مترسی اوانا گروپین چکدارن چتنه تدی خونمجن و راست به دولت ترکی دا گریداینه و دیرو که وان داجی دیار و بیلیه دجمانتی وان جگل کرد را نه جخواسریا دموکراتیک را یا نه جو کیزا سوریا دموکراتیک را و گل کرد و هبون دیاره بیلیه که براستی مترسی هیا چمانا لی اویا دیمینه لسر خواسریا دموکراتیک و سیاست و پلیک دست و دا و لبو گرا و اویا جی گرسه ده یعنی خواتی که گشه پیدانه هبونا خواب بارس مسلم ام بحث جه سوریه بکن سوریه بگشتی بویا 3 پارچه پارچهک به چکدارین ترکیه پارچهک به چکدار سپای سوریه پارچهک جو به دست کردان دایا کاتا پاشا روژو داهاتویا سوریه بگشتی دگل روشاوای کردستانه داخویانی آوه بوچون آوه لسر پاشا روژا
داهاتی وێ چ بە؟ وەڵا ناتشتێ کول سەر عەردێ دیار دکێ و کار و خەباتێ هەرسێ ئالیان کورد خودی تجرباکی سەرکەفتی بوون دکانە بوون دموکراتیل سوریه بپارستانه دکانه بون نیزی همی پیکاته این سوریه ببانه به یک عالی دکانه بون آزادیا که وقت بیجن هر کسی که تیبین و نرینین خواه و هر نتوک جی به هبونا خواه که پشت بو و بشتاری خواسریا دموکراتیک دبو همی سازی نوی بیکو راستی ترس و کشتن و گرتن و لیدانه به ترسی آلین برژیما ترکیه دا گریدای بذاتی اونا تاریخیه چتنه برجواندی ترکیه پاریزن حالی دیجی بشار اسد دی ذاتن دیکتاتور دیاره یعنی دیکتاتور تنه خواه د پاریزم بخواد فکرن و تشت نهاجی که لحلب دبه لروجعبای سوریه دبه جی اویا انجام کویه که سوریه دبه داره نه حکومت کی دموکراتیه نه گل خواب خواه دبه داره فروتان لجموی گل کی هێسانە لێ خواسەریە دموکراتیک دکانێ ڕۆڵێکی گرنگ باشە ئەس لەبێ دەرێ پرسەکێدن بکەم دەمێ منژی کورتە ببوورە کاک مسلم ئایا ئەف ڕەوشاک و دروست بووی لە حەلەبێ بێژین لە سووریە بگشتی ئەف نایە وێ واتەیە کۆنها ئەم بێژین جاران رووسیا پشتگیریەکی تەمام یێ ڕژێما سووریەت کرد نەها رووسیا مژیلی خۆ و شەڕێ خۆ دەگەل ئوکرانیا و مژیلی سیاست و ژیانە وڵاتی خۆیان نکاریت وەکو جاران پشتەوانیا سووریە بکە ببوو چوناتە ئەف نایتە وێ واتەیەک و وەکو جاران پاڵپشتیاوێ ناکە پشتەوانیاوێ ناکە لەوما ئەف ڕەوشەهەی نەها سەدەم بوو وەیەکێ ڤەدگەڕن ما برد سبيكي آني زمان اف مثلا لهفكرنا كتبن ماسي دحيا شارل هامبر يعني وكي دبيجن نفوس ايراني لسوريا دا يعني چما بالا مراد كشيني جبوب يعني بي برخداني يعني هيرو راغاندن بري چند مجمره وك ادلب باريزگاه همي كتبن كنترول و چتاين بتركي دا گريداي باريزگاه گرينگي يعني حلب دويمينه پشتي شام باريزگاه يا پایتخت سوريا آبوريه او باندورا وگلک دا علی سیاسی دا علی آبوری دا علی جواکی دا خريستيان لو درکه هنه کرد هنه گلک يمنتوين دن لو درکه هنه به برخداني و به همه را دست کرن اویا دیار دکی که اینو تشکل هفت کردن وکیتا آنی زمان یعنی روسی جاره یک راست هنک داخویانی جهلا رژیم درد کبون و ام خاددن ابو ام او بکن لی اویا جبو هنک آلی گرین خواه و جبو را گاندنه لی تشته هری که بالا ما دکشینه اینو که را دست کرن هیا و هفت کرنک جی دبن ماسه و بشار اسد جی يعني براستي جيان حسكر وتخاص جيان ربيبني جبو بهاوي افتشتا تيكرن يعني بس لداوية ولاتي كرنا قرباني باريس مسلم أباكو نها بشار جبو تشتكي تايبتي خو لي ولاتين سبيل زاروك بونا قرباني قال لك سباس بوتا دمي من كرد بو أسن نشم جبيزي دتر دي قالت دا بردان بب أبوابته قال لك يتخازه قال لك سباس بو مسلم احمد چاودێری سیاسی ڕاستە و خۆ بڕیا سکایپێ لە هانوڤەر دەگەل مندا بوو گەلک سوپاس بوو بەشداریاتە